teka-teka dorong tanda-tanda galau ade nama lalain tanda rahimalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini saya dengan Bang Agil. Ya, Bang Agil. Tentu saja kembali kita berkolaborasi. Kita akan menyanyikan lagu apa, Bang Agil? Kira-kira? Waduh, Tanda Rahim. Boleh? Waduh, Tanda Rahim itu lagu Bima ya? Iyalah. Oke, lagu Bima untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Oke? Kita mulai? Oke, lanjut. Enjoy this video. Waduh mantan darai teka-teka dorong tanda-tanda galau ade nama lalain tanda rahimalau. Oke, terima kasih.